buriya kantu ko kudasenya FDLR ndetse n'akantu ko kuyisenya, ibi ni ibintu bibiri byumvikana neza cyane. Tshisekedi bamusabye banamutegeka gusenya FDLR yabishaka atabishaka. Ubu ni Trump yamubwiye ngo nudasenya FDLR ndakureka bakuri marime paka bagere n'Kinshasa, nta kindi kintu ndi bwongere gukora. Genda ushyire mu bikorwa amasezerano yawe n'u Rwanda, ugende ushakishe FDLR n'igisa nacyo, nurangiza urimbure usenye. Bitabaye ibyo ngibyo ndakureka bagusenye nawe bakugeze Kinshasa, bakwice bakugirire nabi. Ati kubwizo mpamvu rero genda ubikore, nutabikora nibashaka bakurangize ibyo ntacyo bimbwiye. Uwo ni Trump. Narakubwiye ngo abazungu rimwe na rimwe hari igihe bajya bumva ukuri, hari n'igihe nanone bakwirengagiza. Nubwo wenda yabisabye Tshisekedi si ubwa mbere n'ubundi yaba bisabye, ariko kuri inshuro noneho bisa naho bifite imbaraga. Aya makuru rero ndaje nyakugezeho neza cyane gatanu kuri agenzi kako, ndaje nyarambure. Hanyuma kandi nyuma y'ibyo byose Tshisekedi arashinzwa ibyaha by'intambara. Bamaze iminsi bamukoraho raporo nyinshi zigiye zihagije nyuma yuko yivuganye uriya mudamu wakoraga muri UNICEF hano mu mujyi wa Goma mu gitero cya drone cyabayeho cyanahitanye abandi bantu bageze kuri 2. Tshisekedi rero bahise bamukoraho iperereza rihagije cyane, basanga akomeje kwivugana abantu benshi. Nk'ubu tuvugana aya masaha hano nangaha mbazane breaking y'amakuru ivuga yuko nubwo wenda mushobora ko mwayumvisa handi, ariko noneho mbazane indi version shyashya ijyanye n'aya makuru. Hamaze gukorwa imibare nibarura ry'amazu yangiritse ndetse n'abaturage bapfuye. Ni ikibuga cy'indege cyarashwe. Icyo kibuga cy'indege rero cyarasiwe hehe, ndaje mbikubwire neza cyane gatanu ko gagenzi kako. Noneho kandi nagari byo gusa, kuko ngiye kukubwira ko mu mujyi wa Uvira abaturage bafite impungenge nyuma yuko umwe mu bagenerali ba autoproclame bagize gutya yagize atyafunga umuturage, bitera impungenge abaturage, biza kuvamo no kurasana ku buryo buteye ubwoba kwa coalition. Bari kwibaza tese niba abasirikare bashinzwe kuturinda ubwabo bari kurasana biraza kugenda ute, M23 niramuka yinjiye noneho ntituraza gushira. Ndagira ngo mbibutse yuko rero intare za Sarambwe ziri mu marembo. Nanone kandi ibyo ndabigarukaho. Hanyuma ndaza kukubwira ko amakamyo ane mu y'imodoka z'abasirikare b'abarundi yararimo azamuka ajya gutanga ubufasha muri bene wabo. Ubu tuvugana amaze kubikwa n'intare za Sarambwe, ndetse abasirikare bakomakomeye bamaze kwafatwa rwa mikono. Perezida Evariste Ndayishimiye hari ibikorwa atangiye gukora bisa naho bidasanzwe, bigaragaza gucinya inkoro ndetse no guca bugufi ku ntare za Sarambwe. Ese Sultan Makenga araza kuba yamuha imbabazi? Izo mbabazi asaba n'iziki, n'ibiki ari gusaba intare za Sarambwe? Byose rero ndaje mbivugeho neza cyane gatanu kuri kagenzi kako muri aya makuru. Hanyuma rero bakunzi bacu, muri aya makuru turaza kubabwira ko ubu tuvugana mu bice byo muri Warikare intambara ikomeje gufata indi ntera. Mama 23 yinjiye ku buryo bukomeye cyane, ndetse iri hafi no gusatira ibirombe bya Rufamine hano neza muri centre ya Warikare. Ayo namwe mu makuru rero tugiye kugenda tugarukaho. Shuti mukunzi wacu rero, shuti yacu akadasoka we tubana umunsi ku munsi hano kuri Top Kivu News. Ndagusaba niba ko ari ubwa mbere udukurikiye, ureba aho hasi handitse like ukandeho, hanyuma urebe n'ahanditse subscribe ukandeho. Inkora mutima za Top Kivu News bakunzi bacu aho muherera ari hose ndabasuje. Ubwo rero kuri like mwizere ko mwaryamyeho mwamaze gukandaho cyane rwose gatanu kuri agenzi kako. Munyemerere rero amakuru yacu twite tuyatangira, twebwe nta byo gutinzamo tuba adufite cyangwa se gutinda mu rusange. Turaza guhera kuri Felix Antoine Tshisekedi Chilombo wamaze kuba ahura n'uruva gusenya, maze ibyo afata nk'ibintu bikomeye bitamworoye kuri we. Ubu tuvugana Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakaba ari byo bamaze kuba bamusaba. Ni Perezida Donald Trump wamaze gusaba Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, amubwira ati Tshisekedi rero ndakumenyesha yuko ugomba kubahiriza ibikuye mu masezerano wamaze kuba usinya wowe na Perezida Paul Kagame kubijyanye no gusenya FDLR ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. FDLR nk'umutwe ufatwa nk'ikibazo nk'intandaro ya byose, harimo no guteza umutekano muke igihugu cy'u Rwanda. Humvikanye kenshi gashoboka leta ya Kongo isaba u Rwanda gukuraho ubwirinzi. U Rwanda tuti twakuraho ubwirinzi ute mu gihe natwe dufite abaturwanya? Ati tugomba kurinda imipaka y'igihugu cyacu kuko ni inshingano zacu kwirinda. Nta muntu ujya ubwira, nta muntu ufite uburenganzira ku wundi umubwira ngo vana intwari gukingiye. Ntawe, ndakeka ntawe rwose. Aho ngaho ni nko kukubwira ngo kuraho umwenda wambaye ndangiza nkureba ubusa, cyangwa se kuraho icyuma kigukingiye nindangiza nkwice. Ibyo rero ni ibintu bidashoboka. Muri rusange rero angaha Trump yamaze kumva uruhande rwa nyarwo, aravuga ati rero ati kugira ngo ibintu bigende neza cyane, niba ushaka ko u Rwanda rukuraho ubwirinzi buguteye ikibazo,
ikintu ukwiye gukora cya mbere ni ukugenda ugasenya FDLR. Ati byumvikanye kenshi u Rwanda rutaka icyo kibazo, kandi kuko twakoze isuzuma tugerageza gusesengura ibyo bavugaga ndetse no kwikorera ubushakashatsi kw'icyo kintu tureba niba kuko FDLR ibaho, twaje gusanga iriho kandi ari wo wicumbikiye. Muri make rero Tshisekedi bamusabye ko agomba kugenda agasenya FDLR kuko abi nakeza, kandi ubwo najya gusenya FDLR arahera ku barinzi be, ku bashinzwe umutekano be, kuko naba FDLR karabutaka naba komando mu mutwe wa CRAB nibo bamuringira umutekano. Ubwo rero muri rusange navuga ngo agiye kubasenya koko, araza guhera kuri abo ngabo bamuri imbere, abari bo yivugana bwa mbere cyangwa se abatange kuri leta y'u Rwanda, hanyuma abone kujya ku bandi, kuko najya ku bandi agasiga abo ngabo baraza kumwivugana. Muri bake rero ni ukuvuga ngo Tshisekedi ubutegetsi bwe bwamaze kumungwa na kanseri, mugani wa Nelson, bwamaze kumungwa na kanseri ya FDLR, yamaze kuba ibinjirira bose barayirwaye, kugeza ubu iri mu mitsi, mu misokororo ndetse no mu magufwa. FDLR byagorana kugira ngo bayirimbure yara muri Kongo. Ibi rero Perezida Felix Antoine Tshisekedi yabifashe nk'ubugambanyi bukomeye cyane, avuga ati uyu ni umwanzi wanjye ubwo ruharwa umbwira gusenya FDLR ni rwo rupfu rwanjye. Uranga urupfu rw'imbwa ni inyama, na Tshisekedi urupfu rwe ni FDLR rero. Ni FDLR, Tshisekedi urupfu rwe ni FDLR. Aramutse avuze yuko agiye gusenya FDLR, naramuka nabitangiye abishyize mu bikorwa, muraza kwirebera umuntu ngo barata bamubirindura ako ka mwanya arata yicwa nabyo gutinzamo, ubundi niwe mu perezida ugiye kuzava ku butegetsi nabi hano muri Kongo mu gihe atemeye nyine gusenya FDLR. Ni ibibazo bikomeye cyane, kandi kukwisenya kwe nabyo ni ibibazo bikaze. Natayisenya araza kugira umutekano wiwe ku giti cye, ariko nayisenya biraza kurangira buriye mu buzima, ndetse na bamwe mu muryango be babici ku FDLR igiye kukwica yica n'abanyamuryango wawe ngo batazaza kwihorera, kugira ngo mve icyo kintu ukuntu kinateye ubwoba cyane. Reka wenda iyo ngingo ya FDLR tuyiveho, kuko Tshisekedi, ese mbabaza akabazo, mwebwe murabona Tshisekedi biraza gushoboka yuko asenye FDLR, cyangwa se arongera yijijishe FDLR agireke cyayongera bihakane kandi baramaze kubyemera kibayo? Reka duhurire muri komenti. Hanyuma nanone rero munyemerere tujye ku yandi makuru ajyanye nayo ngayo ya raporo bari gukora kuri Tshisekedi, nyuma yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze iminsi zimukora ubushakashatsi zikabona yuko abeshya kandi koko FDLR hayi kandi shinze imizi kandi nakomeye. Ahangaha rero amakuru ari kungeraho ubwo urumve iyo ngiyo yaba ari tsinzi ku Rwanda, ndetse na bano barwanyi bayumvuye turi waba ari kurwanira kubaho muri rusange. Reka twigarukire gatoya ku bice n'ubundi bigiye bitandukanye byagizwemo uruhare n'ibitero ku itegeko ryaturutse kwa Tshisekedi. Itegeko rero ryaturutse kwa Tshisekedi ndetse no wita Pacifique Masunzu, uyu nguyu n'umwe mu bakuriye ubutasi hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba n'umunyamurenge ariko udakunda ubwoko bwe. Ni umunyamurenge wa Kagara, ni umunyamurenge ukunda we wenyine kwigenga, ni umunyamurenge sinzi uko nabivuga mwo kabyaramwe, ni mubi cyane muri rusange. Umuntu ufata imirige wari umuryango we akawiyicira ngo nuko ngari kurengera igihugu kandi arengera abantu batabakunda. Ibi ngibi bigiye kuri ngewe wenda shobora kubyumva mukunda ukuntu, ariko kubera yuko ndi gutangaza amakuru, reka wenda dukomeze n'amakuru. Ahangaha ari amakuru ari kungera, aravuga ko mu Minembwe mu gace ka Kaziba humvikanye urusaku rw'amabombe y'ibitero nyine byagabwe na drone. Ahangaha rero bakaba basenye kino kibuga cy'indege kizwi nk'aho yitwa ku Kiziba mu gace ka Minembwe. Ahangaha rero bakaba basenye ku buryo bukomeye cyane, ni igitero cyabaye mu masaha y'umugoroba rwose, bakaba barashe ku buryo bukomeye cyane iki kibuga cy'indege bakagisenya. Hanyuma rero amakuru mu byamenyekanye, mu byamaze kuba bitangazwa, bivuga yuko amazu amaze kurenga 6 yangiritse yarashweho n'ibi bitero bya drone, ndetse kugeza amaginga aya ngaya intare za Sarambwe zikaba ziri gutangaza ko hapfiremo n'abaturage batari bake cyane. Aracyakorwa imibare gusa bamaze kuba bamenyekana, bamaze kuba bagera muri 3. Ubwo rero haracyakorwa indi mibare ndetse no gushakisha indi mibiri yenda y'ababa bahasize ubuzima. Ubwo rero turaza kurebera hamwe wenda mu yandi makuru abaturage baza kuba babiguyemo ibyo bitero, kuko urumva niba amazu yabaye 5 niba arane cyangwa se 5, birumvikana ko ayo mazu yaratuyemo abantu, kandi abo bantu wenda reka twafata urugero wenda tukavuga ko buri nta muryango warubuzemo abantu 2 uko byagenda uko ariko kose. Ubwo urumva rero niba ari amazu 5 uko byagenda kose aba hapfiriyemo 10 cyangwa se wenda harimo abakomeretse simbizi.
ubwo rero akaba ariyo makuru nkiri kugenda nkurikirana akantu ku kandi kugira ngo nze kuza kuyabagezaho ku buryo burambuye mu kindi kiganiro ndi buze kuza gukora. Ibi ni bimwe mu biteye agahinda gakomeye cyane byakozwe na leta ya Kinshasa, bigaragaza umutima mubi wa Felix Antoine Tshisekedi ndetse no kukwikunda no kudakunda ubuzima bw'abanyamurenge. Muri make ikitwa umututsi muri Kongo ntago cyemewe, ntago gishaka, kandi mu moko arenga 440 ejo nitegereje neza cyane ku muntu wampaye akaraporo cyangwa se yampaye aho byanditse amoko ageze kuri 450 yose y'abakongomani, naje gusanga abatutsi n'abitwa bahima ntago bakunzwe. Icyo kintu mu cyumve, abitwa bahima ndetse n'abatutsi hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabo ntago bahabwa agaciro. Noneho nikijyanye n'amoko ageze ubundi na 3 ayo bahereza agaciro, abavuga ikirimi cy'ikinyarwanda, ururimi rw'ikinyarwanda plutôt, abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bose batuye hano muri Kongo, bose basanga badahabwa agaciro, ariko byibura nibere n'abahutu nibo bagerageza guhabwa ako gaciro mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ibyo ngibyo nibyo nabashije kubona muri raporo y'ababyanditse. Ni igitangazamakuru kimwe cyakoze nyine iyo raporo kigaragaza imibereho y'abaturage bamwe na bamwe, cyane cyane bashingiye ku moko y'abari hano muri Kongo. Ubwo rero muri rusange birumvikana yuko abo ntibahabwa agaciro, harimo n'abandi bahabwa agaciro ariko gakeya bitewe n'ururimi bavuga. Ubwo ngubwo rero muri rusange ngira ngo ndakeka ndabisobanuye neza cyane gatanu kuri agenzi kako. Ibyo rero ni bimwe mu byanditswe mu bitangazamakuru n'ubundi bigerageza gukurikirana ibibera hano muri Kongo, ndetse n'ibijyanye n'amoko n'uburyo ki bamwe bashakwa abandi ntibashakwe muri rusange. Hanyuma reka dukomereze muri Ituri ku mutwe mushyashya wavutse. Nanone wa mutwe wavutse, amakuru nakire nuko bamaze kutangaza ibikomeye cyane, bamaze ko basaba igisirikare cya FARDC yuko kigomba gukora ibishoka ibyo ari byo byose, kigomba gukora plutôt basabye abasirikare ba FARDC ngo batotezwa, babwirwa nabi n'amagambo mabi ndetse n'abafashwe nabi n'imibereho mibi cyane, yuko bagomba kuza kubiyungaho bakajya kurimbura witwa Felix Antoine Tshisekedi, bagakora ubutegetsi bwe maze bakabaho mu bwisanzure, ndetse bagahindura n'igisirikare bakagira igihugu cyiza Kongo, bakakigira igihugu cyiza kidakotororwa n'abazungu ndetse kidafite perezida ukoreshwa nka telecommande. Sinzi niba icyo kintu muri kucyumva. Aba barwanyi basabye abasirikare bo muri FARDC kuba joininga ku bwishi kugira ngo bafatanye gahunda yo kujya gukura ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi ngo ku giciro byasaba icyo ari cyo cyose. Amakuru mfite nuko abasirikare benshi ba FARDC batangiye kujoininga uyu mutwe wavutse nawo urwanya plutôt Tshisekedi. Ara makuru nakire rero bavuga ko hari abasirikare ba M23 baba baravuye mu bice byabo bakerekeza mu uwo mutwe kugira ngo bafatanye urugendo rwo kugera Kinshasa. Ese koko byaba ari byo? Reka duhere muri komenti, turaza kuba tugenda tubiganiraho neza cyane, mu yandi makuru ndaza kuba mbibabwiraho. Hanyuma ku mugaragaro tuvuga n'abaturage bo mu mujyi wa Uvira bamaze kuba barakara ku buryo bukomeye cyane, barakajwe n'igisirikare cya Kongo nyuma yuko awita General autoproclamé wamaze kubafata umwe mu baturage bano mu mujyi wa Uvira akamufunga, nyamaze ntacyo amuziza bitewe nuko hari ibyo batumvikanyeho cyane cyane kubijyanye n'ibyo bari bamaze kuba bagura. Biba ngombwa rero kamufunga. Ibi byabaje abaturage benshi maze bagira umutima wa gitwari wo kujya gutabara umushuti wabo cyangwa se abaturage bagenzi be bagiye gutabara mugenzi wabo ngarikurwe n'uyu mugeneral autoproclamé w'umuzarendo yari yamufunze. Ibi byakereye igisa n'intambara kaba ku baturage ndetse n'abasirikare, maze barasaba abaturage ku buryo bukomeye cyane. Bibaye uko nguko abasirikare ba FARDC babona ntibikwiriye, baza baje gutabara abaturage. Burya uko byagenda uko kose igisirikare cy'igihugu kiba ari cy'igihugu, nubwo bano basirikare ba FARDC bamaze kwanduzwa, ariko basi nibe nabo baracyafite agatima ko gutabara umuturage, kuko burya umusirikare nyamusirikare iyo bigeze ku musivile aca bugufi. Sinzi niba icyo kintu mucyumvise, umusirikare nyamusirikare iyo bigeze ku musivile aca bugufi. Example twafata urugero rwiza ku Rwanda, abasirikare b'u Rwanda iyo bageze mu baturage bisanisha nabo, ntago bakomeza kuba abasirikare nyine nkuko bikwiriye, bagerageza kubana nabo neza. N'abasirikare ba FARDC rero uyu munsi nabonye bagerageje kugira umutima mwiza, kubabona bari kurwanirira umuturage bwa mbere mu mateka byanantunguye. Bagaragaye bari kurwanirira umuturage bavuga ati ese muramuhora iki, muramufungira iki ko uyu muturage nta cyaha afite, nta nikosa afite, ntakorana na M23, yewe nta n'ibikorwa bibi akora, kuki mumufunga? Babaza bazarenda bavuga ati niba ari n'amafaranga mwashakaga kumurya ahubwo muyamusubize ku bibi n'ubwiza, kuko muturage ararengana. Ibi rero byakozwe n'igisirikare cya Kongo. Ibi ngibi bisa naho none hari igikorwa cyiza kizima baba bagerageje gukora nyuma y'igihe kirekire cyane, nabo bagaragara mu bikorwa bibi by'ubusahuzi ndetse no kwica abaturage nyamara b'inzira karengane.
Ibi rero byatumye abaturage bo mu mujyi wa Uvira batangira gutekereza kabiri, batangira kwibaza bagira tuti ati ni gute igisirikare ubwacu kisa nk'aho ari cyo cyacu nyine kiturwanirira, aricyo gitangiye kutwica no kutwiba ibyacu. Ese byagenda ute M23 iramutse yongeye kugaruka, noneho twaba dukize cyangwa se twaba tugiye guhura n'ibyago noneho birenze, dore ko bano bahanganye nabo nta mutima bagira. Abo batagira umutima bavuga rero ni abasirikare b'Abarundi, abasirikare b'FARDC ndetse na Wazalendo muri rusange, ni coalition yose, nabo basirikare batagira umutima, barangajwe n'ibyo kwirira, barangajwe imbere n'ibyo kwirira n'ibyo kwinywera, kureba niba bafite amafaranga yo kwigurira abakobwa bo kurarana nabo. Ibyo byose nibyo bashyize imbere, aho kugira ngo bashyire imbere kugira gute guhereza umutekano cyangwa se gutanga umutekano mwiza mu baturage ahanga mu mujyi wa Uvira. Ibyo rero biracyari ikibazo kugezana n'ubu. Rero icyo ndi gukora ndacyari gukusanya amakuru menshi kandi ahagije, ubwo ngubwo nabyo turaza kugenda tubigarukaho. Reka nkubwire kandi ko kera kabaye M23 yagaragaje abandi basirikare b'Abarundi bageze kuri 6 baherutse gufatwa mw'imirwano imaze iminsi. Abasirikare 6 harimo abo Neva yabonye arangije arikanga, yibazaga ko bari mu rugamba, wenda ari ikibazo cy'amarezo batumvikana, kumbi intare za Sarambwe zabataye mu mvuto. Aba badede rero bakomeje kujya bahura n'uruva gusenya. Aba bafunzwe rero barimo n'umukomanda w'urugamba, barimo n'umujenerali umwe n'undi n'umukoloneli, abandi n'abasirikare basanzwe b'ofisiye bafunzwe, bari barazanwe hano ku rugamba, ndetse bafunzwe mu mpera z'iki cyumweru cyashije nyine, ubwo mu kinyira cyumweru cyatambutse. Ino musi turi weekend imonera no kwifuriza abantu weekend nziza. Abo rero nabafashwe muri kira cyumweru cyashije, bakaba bari babitswe n'intare za Sarambwe. Perezida Evariste Ndayishimiye rero akibona yuko abo basirikare babafite, aravuga ati aba basirikare bashobora kunkoraho, kuko buryo umusirikare ukomeye kufatirwa ku rugamba ni ibibazo, kuko aba afite amabanga y'igihugu kandi menshi. Burya rero iyo bamukoreye toca zo ku rwego rwo hejuru yose arayamena. Muri rusange rero ibi nibyo byababaje Neva, aribaza ati kuki bino bintu byabayeho, kuki biramucanga. Hanyuma rero Perezida Evariste Ndayishimiye amakuru ari kugenda avugwa, hari amakuru ari kugenda avugwa yuko yaba yahamagaye Sultan Makenga amwinginga ngo amubwira ko bibaye byiza yakura bano basirikare bakaba batahuka mu gihugu cy'u Burundi bakagenda mu nshingano zabo, ko yabakoze cyane akabarekura. Rero Makenga nawe ntago ari uruhinja, ntago ari umwana udashobora kumenya ikiri gupangwa n'ikiri gutekerezwa. Abangaba nabamurwanya, kuba rero bamurwanya ikimenyetso cyiza cyane cyo kuba kimenyetso cyiza cyo kutabarekura cyangwa se akaberekura babanje kubaho ibiganiro hagati ya M23 ndetse n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Kandi ikintu cya mbere Makenga ndabizi yabasaba no kubabwira ati mwihute mubanze muve hano muri Kongo tuganire mwageze iwanyu mu Burundi, bitabaye byo ndabarimbura ndabica mbamare, n'ubundi abo sibo ba mbere twaba twivuganye kuko baba babaye benshi bashoboka. Ibi rero byabaye mu gihe 23 yavuze ko nta mateko izongera gufata, ariko gufata umujenerali nk'uyu nguyu cyangwa se abasirikare bakomeye nk'aba ngaba warangiza ukabarekura bakagera cyangwa ukabica nta kintu kibayeho kibiganiro ubuhombye. Makenga rero bivuze ngo ahangaha araza gusaba igisirikare cy'u Burundi gukura y'ingabo cyangwa se agahenge k'imisi runaka abe yitegura urugamba neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Reka iyo nkuru nayo tuyiveho, ahubwo twigire muri Iwarikare bakunzi bacu bo kuri Top Kivu News. Iwarikare ibintu byakomeye. Iwarikare aba bazungu bagize ubwoba bwinshi cyane. Murana nakubwiye ngo nta bantu bagira ubwoba nk'abazungu. Abazungu nibo bantu ba mbere batinya. Abazungu nibo bantu ba mbere bagerageza kuvuga yuko banagaragaza ko ari abantu bakora ibintu birenze bya danger. Ibi ngibi rwose bakunzi bacu ntago ari ibintu byoroshye, ntago ari ibintu byoroshye na gatoya. Aba basirikare rero ba M23 bivuga yuko binjiye n'abasirikare ngo bateye ubwoba ndetse banakanganye, bambaye imyenda bipfutsa ahantu hose, bambaye mask. Urumva ba basirikare n'abakomando na SMbyumva, kuko umwe mu bampa amakuru yambwiye ati hagaraga abasirikare bambaye mask ahantu hose, ati kigaragara n'impuzo y'amaso yabo aca areba n'amazuru ahumekera. Abo basirikare rero n'ab'intare za Sarambwe nibo bakunda kwambara uko, bafite udushoka, udupanga, inkota iri mu rwubati, ngira ngo bazi kureba neza cyane iyo mu komando yambaye burya nta gikoresha badafite. Bafite pistori ku ruhande,
bafite magazini z'amasasu menshi, bahetse n'ibikapo bisa nkaho bagiye safari cyangwa se ku rugamba ahantu rukomeye cyane. Aba rero nabo baje mu rugamba rwo guhangana n'abantu batatorejwe mu mashyamba gusa, batorejwe mu mazi, batorejwe mu biti, batorejwe hehe. Barabizi ko Abafaransa nabo batoroshye ndetse n'Ababirigi nabo ko batoroshye, baje guhangana nabo rero ku kabi nakeza aho ati nimutavuye Warikare ati genda hapfira. Ubwo rero birumvikana ko Sultan Makenga yamaze ko atanga umwanzuro cyangwa se uwo musirikare w'Intare za Sarambwe yafashe umwanzuro ukaze cyane wo kujya guhangana n'abo basirikare. Mu by'ukuri rero birumvikana ko ibintu bitoroshye na gatoya ndetse ko urugamba rukomeje kugira gute, rukomeje gufata indi ntera. Bakunzi bacu rero munyemerere aya makuru tuyakomereze mu bice bya Masisi, babwire ko ayitwa Nyabyondo urugamba rwongeye kubura. Amasasu yaturutse mu mashyamba Rusamambo ni muri teritwari Warikare azamuka gana hitwa Nyabyondo, baje kurasa ku basirikare b'Intare za Sarambwe. Ibi rero byatumye abasirikare ba Makenga barakara cyane. Ahangaha amakuru ari kungeraho aravuga ko M23 yabashije kubarasira abasirikare bageze kuri 4, ariko baje kwamburwa basanganwa ibyangombwa by'aba FDL n'amarangamuntu ya kera ya hano mu gihugu cy'u Rwanda. Aba ngaba rero bakaba bagaragaye ko ari aba FDL nibo bishwe bageze kuri 6, abandi bakaba basubiyeyo bahunga birukanka ari bazima. Hari amakuru ateganyijwe avugwa yuko hateganyijwe abasirikare badasanzwe b'Intare za Sarambwe bagomba kwinjira nanone muri ari amashyamba bakajya gukemura kira kibazo bahora bakemura ariko ntigikemuke. Ngayo nguka abaturage bariya rero babaye ubuzima butari bwiza. Ipinga Witagido Shimira uyu nguyu yatangiye gutegura intambara shyashya ku Ntare za Sarambwe n'ibitero bikomeye cyane. Bakunzi bacu rero munyemerere amakuru yacu tuyasubikira ngaha, mu kandi kanya turaza kugaruka tubabwira ibigezweho. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde, mugire kendi nziza cyane. Bye bye.